Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ulah nak berkisah. Judulnya Berlabut Lima TV. Terkisah dua laki bini. Ang laki bangaran si Anang, ang bini bangaran si Marukana. Pas baharatan dudukan sambil mat TV. Pas benar acara yang dikatujui tapi imbai didayangakan. Lalu berlabut lima TV. Ang laki katuju melihat sepak bulat, ang bini katuju melihat masak-masakan. Terdengar suara TV jadi kata keruan. Satu kilo daging ayam ditendang Evan Dimas. 5 siung bawang berdiri offset. Daging direbus oleh wasit. Bumbu yang telah dihaluskan dikenai kertas kuning. Gula dibawa lalu dikukus setengah matang. Kiper dipotong-potong lalu ditusuk jadi sate. Hakim garis